twagarutse ku kibuga cy'imirwano aho urugamba rukomeje guhuza Uburusiya na Ukraine rukomeje kubera. Ubu noneho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yirukanye umuyobozi w'urwego rushinzwe iperereza n'umutekano w'igihugu n'umushinjacyaha mukuru bazira ko inzego bayoboye ziri kuba mu bugambanyi. Ni mu gihe iki gihugu gikomeje guhangana n'Uburusiya mu ntambara yatangiye kuva kuwa 24 Gashyantare. Ivan Bakanov wayoboraga urwego rushinzwe umutekano w'igihugu na Irina Venediktova wari umushinjacyaha mukuru birukanywe mu gihe bivugwa ko abantu bagera muri 60 bahoze ari abakozi ba leta muri izo nzego ubu barimo gukorera mu nyungu zirwanya Ukraine mu bice byamaze kwigarurirwa n'Uburusiya. Amakuru mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uradutera inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.